Kajing buli na kitab u Isaya. Kalanong basa pusan kadakot kabhan riu. Du para khat para arpuay du arpusan. Ngalong utray madomdon ubakat manga. Ngan panlong ya kajing syai bat ngataw ya kajing dum. Ngan panlong ya kajing man baha bat ngataw ya kajing kordet. Day mga utray wale ikine baro. To penjau kum jer. Pigi benang na jrong bat tu kisahit benang kin panhap slap da kahok tu ka khandeu kan ang bakajing penem kan sailung bat tu kan penlong ru ya kahok ban mi ngau trai ngala thau ya ka nawakum neu ong utrai bala thau ya ka benang ulong ublei ubala penuan dori ka perthai bat ubala thau ya ka ulapen scam ya ka syam la thau ya ka basuda ula penuan dori ka ba endup syong gibriu along utray ba don da weipan hato day mga utray bat don blay syu nalor jonga ublay bahog bat unong penim don manu nalor jonga tapai syanga endup lay pi baro nakaleng saudong keperthai naba ngalong ublay bat don manu nalor jonga dalade hi ngalasmai nakasentur jonga kalami hakahog kaktien kabom la syu ban kala hangaman la ka ko siu kan sadam man lau thlid un smai tang hau trai kinye ong syapang jonga ka syong kahog bat kabor syau kin sayawan bat kinsa kin sya penleran baro ke balai sla persya u hau trai baro ki khun ki siu Israel kin sajom bat kin yo burom kaktien jong utray kajing puli na gospel bakod kat kum ulukas kalanong kabanyo kadakot kat kenday hadu parpulay hak takapor yo anis sulakot arngot na kisenran jong ulapa ay ki siyaw try uong day mami utaw ban sawan ningi day ban ap ya weipan haba kita gibriw kilawan siya kilaong yo anis baptes ulapa ay ngi siya mi uong day mami utaw ban sawan ningi day ban ap ya weipan ha katahi kapor ulapan ko ya bun ba gibriw na kajingpang kajing krew bat kimensim baman lapan pej bun got kin mala teolo jubab eki kilaj badi thu hau yo nes ya kaba philayo i bat yo sngo kiman la kila banyo i kidko kila banyai ya ki basanya langkut lapan khut bat ki kelut kila banyo sngo ya ki bayap lapan imbiang bat ya khubor ba baha la ya lap haki baduk suk utaw bom don jing thot i ai syapang jonga ke gospel jong utray